me to kon ke lere to gor liang and wale re rache me kenyam no bantin kon te lat korodian and wale gwalok and wale shanka dioka pai well ron kin dang ro wit jan dang ro di dich jan shang an lok ke nyak luk mi lok je nyok re which ke juba ka kume SPLIO kene kume marai ke kirme yadit ban kula ling ni report and content lat telat ko den gwasmene gor jeno bana ke nyakel ke ti ke dupten content to ngwa ka ja mi jira mi jirit gwasme gor jeno jinde ri channel de support committee ke mi barech da shomala shube ke ji ko jen do badanan dong ban ngwan ban kalat ke ja men yam ban nywa gwasme ci kon yala ngajin won wala cha luk cha jam nyok mutuwa ke je de kula jogo no ne tele charge binung life and look dakeng machar cha look mo charge to already dundo ken ka law ko de jenen ki de manan le ro de je to male ke kwije money bu ko na ngaje no di tele look me ba laden wale mi bi kon di alenen right now ko ken kume ken gurno ba jellinga ne dial kay me dan lat ke jengo ade je broadcast live de ne dial de ken kulu ne madan da roda aduno cha ken en walle dr machar jen loko mo ken ne dang doktin ko kien ko ken dial ken dang badak chenge dan cha ne dang wan cha ka luk no cha kono nen en do be dan cha luk cha je luk je antam cha jojen go luk cha je continue ko kwa je continue tele ne tingan mandan le rodatin so ne me darwa en go de kon linkel kon walle jen chang dane ci kan lat ke jen wode chang de luk de je to ko je ke kan to bad no kan ko no bu kon diala ngaji mandan le roda gwazo me tim to gor no balat to gor dong de run palpin man to gwazo me jene bana kula lun joka dun da kama char chana mandan to re wiki binti chana jali re wiki binti pan te karwal mi ci to rwala mo rwal mi ci kor che de no ngai kon di alen go target kelio ka kuma kirmi yadit teka kuma SPLIO men kuna la gai ke je gwas me men ngerna ke je long o gwad danan tok dotin men ti korche de tok tin AIDP camp ray kem ka men ku gan word le de tin te men word te tin ray wike binti ku yunto state yan gwad dan ti korche de tok tin mi ken report me ken link gor je no dong de la de ka dom de linga ja no ka mandan chalat ko de ti kenten kon tin yar ko kon tin na ka doran kon were ko kon do ko lar no char lunen wan cha ka ko yo jira ma mo de gor je no bu no radien bu jo kebo ka IDP cam wan mi sha police join force cha je ya lekatin ka gwad mi chewe ndio je ramen wa keb gwad me dio je ka ronkin dangro jen dangro no gwad e dana tana ka power sharing chala dulu re kem ka ko la gang ni la ken nyin gan wer la nyin ka kem ngai kon mandan le kanalet la nyin ga kem ka wala mai kana re wike bintiu ka jena IDP kem then shu agorno ba join force ba je la rech shu kuma SPLIO cho te ka police force or police officer rika shu kuma kirmi yadit tinte pin kwer la governor danan ku wajmi la capman cap bintiu me chagalat gwa skill kan dial kan force na dangro shu kan chulere kem ga kai DP kem lo nyot kan no let kan kel ku kan tigna ku kan ga no antame mi changa je no cha dakta ma char cha je yena ne rewich chikana goro no bikene dialan kontin lanne SPLIO biken ka target bana jelinga gwa ngo kwa ka target di re wich ka binti o kai DP kem chele la gwa zandana la base den but re kem ka group kona ko jen gwa dan chire ke che tok tene no moni wa ka changa diok ka jok wa cha force midit police ni
titi pin rek biem top ne kim yadit kuma SSPDF chaga jak rek kem ka chirek biem top governor rek biem top chaga jak we are yana second lieutenant Lake Paul Dor Lampar Lake Paul Dor Lampar cha order chaja tubono jen bajo kep aka DP camp a officer ko kuma SPLIO One Michel ke Major Kerbino Yai Pazal, the SPLIO Sector 2 spokesman, Ramdan Lal Gwanlere, Janichi Polinichi Chup, Wada Dan and T, Lake Paul Dor Lampartitan, Mala officer Kum SPLIO, Wamishika Benoni, Keresident, like Dor and Dan Titan, Lower Dora Shabugola, Karup Kona, a la form protection of civilian site, Jen Guadan Titan. And Guadamoni, Michigan Dor Gar, Michigan Golone, Dor Lake Paul Dor Lampar, she Lake Dor Lampar, Jogono Shenwa, watch Aro Snicker, Kinney Conti La Bodyguardnica, watch a match Akalef, General Kamech, Canadian Conti La Police, Tincha Jack, Rick Beamtow, Governor Dung Unity State. Walk a course some minutes, case second. One mochi the chit young no ba might by the Kuyot. Lo de liadera tuok and wenamo watch you would shalkeme commander division 4 Gerald Massey pull jang top watch you need to teach you okay yogono palaje pull jang top Massey pull jang top order chujetup to police and content key security force and chijen wa would mo would SPLI waje kep Lake Paul Dor Lampar jogono lo jok jaga joshana gorno take a rem belon wajan mului ke jokoja michit kana me chi kuma SPLIO ne tin kontin la officer rikaka ki nere kontin la dini chi kala no we will not tolerate this michet walk ko nega wena mone michiken jieno a chaga jugo no loje jok pull jang top no shwa ma chwaja yot wudo mone michal ke lek Paul Dor Lamparne watch you security force sugar den lo nyre weche nyok re kemka wuka na wuken go wuka SPLIO officer wuken go re kemka arami mo la para SPLIO wuken kem wa shuka wuka DP kem wena mo gor kenke kangai kono no kente tinde wa kwa ka deploy ke 2020 ala joint monitoring but right now chingwan churi nyok muku ka gwach nyok ka DP kem shuka no ka DP kem gor kan kwaradian mo la kwara SPLIO Wood Michel ke got kick call wajen a leader IDP camp leader gor ken a yen kana duno chala duno got kick call ci roda bar ci gwada dan en tiji SPLIO ticket ci kuma SPLIO ci ka woni kula to bano ne kenni mite ka violent mu alat kane ko shine be tolerate re week IDP camp ka Unity State ka bentio so ala pro government force man gor kan re wichin winimi ka kan wari chamal chaja gor kan obna bi ka liu bunwar bi ka liu lora bang ka order mi cha kam ke kir ngayena tidiality la de ko ba SPLIO ba jecho chalia ye da national liu ka je chaja parwe january ko nuwer mi to bodare no ya kabeke so maybe kon commandant le roda reason dan kapke ngai kon diale chane ngaje no medan me chalu chaje tok chine kon te ke kem chi barar chiken barar ke ping medid nyot kana no yena danen ki luga dan loga ke kuida ke machar kana ne te kon din cha ke yen kel ken many politically motivated ke nyok mendine jen ke ni yereng machar bane jaga ja chuch chine bu loire doro ko bane te ke kem ka gwan me ber chiken jo mo chiken to me changa je no china chi barar ne tin kon tin la kume SSPDF pinke mi yadit chiken dia le kon te shianen ke video ni chiken tur ngen ngana kan ti chi ta tin la ngech ti leader te ku kon right tin ta te tin re kem ka ko kan jen gwada ne bana ratin yot kan no chale peaceful demonstration lo yot kan ta dana no kume kirme yadit mele de che nong na mare wi ke so Sudan ba jagan Sudan ko be je and when more shukan gorno the following days
you know then goro bi kane dia le konte chanen barar wa de dane lat kanu ring ma chara lo ngeje chu kan ga suspend ka dia especially teacher chi ga teacher kan ga suspend lo ter yal barana jek chang te ga salar mi de ngun ki ko jin chung kel ke ring ma chara lo ram chung kel ke ring ma chara ta mare duan wari jin threat kenen kan waran konen lo ke ring ma chara chicken winya no kir mi yadi use ne ka ko bigan war bigan ga nak chi janda na tiketin chi focus den chetan so do badanen gur ka gade ke jogwa me ajana dana shaling en go nuari mi jira mi chung ke ring machar kala ar ring machar e innocent de je delun ko ba peace ba je kula implement ba ibi jino jine jira me je e wa ring machar a dwaike anake angap ke je kir mi yadi lodien ba kula te ko ko cha mo ko position ko je dana to but de ya kula jogo no ne ka jowa dana shaling gwa me kume espela yo charoda realika ka bintiu mu kume dunkir mu yadit we ngot ku insist ko kebe ne ten konde la jes pela yo can be ke maj be kana yot bukur bato ka we all know chi bintiu chabe gwa ka do badan dong te ke jenta ko right now bintiu tel rol di mireten ko rinen dial tika ka kem bar misi ko wujen ne te konte kwa no la ka kem wo kan ka idp kem wo kan aw kan nyo mo ko kan ga displaced den wana mo berikti ngwan be kan ko ne di charin lo refugee charin lo ka kem la lo gorten no na ka ma no mo che dia chonki wa ka gor no wa kan ne so ne di shi enak le ben le kan ya la gor gwag mi tienten me kan ga power puch ana de kan no ni yara de kan ya ko kan ne yen barar ko de ne dia de kan tek de kan ben joy bara kan dia la kon kwa yu ko la cham ku na ku kan la palchoch aw so report me di yen ling ka jodan en chalat ke je chana kun men lo jog be ray which ke juba na cha ne to kon la gang ni cha ka kef ni ka gwade dane to ko look da ka machar ke je cha ka kef kan dial cha ru ne to ngwan cha ke baran ta machar ro cha ne ko ken cha ke bi chop ke jen dogu de ro la gang members te ge ken o ken ni ka criminal ray which ke juba radian te gar tien jo bon wan te geten lo nine minor ke ne de tien so mo nyodo cha ga de yen bo de go shi man ken de kam ken o ka ba ko responsibility te ke shi man ken mi dong cha ko jo gwa da na cha ga je tin den de ka kep de kam shi man ken de cho no please gat kun ka ba ke jeno la da karwach ke ti wi chare ko right now ga dia japal wi char mel lari jenene chenge da ne show chane ngaje no chane de kor jen badak cha ga yen koru de jen badak cha ga yare wi ke juba chane dang wel jok cha ga je no ken ke duir wa cha ga yen but that's not the point jene ne din kontin chal ke geng ne mi cha ga ke be kume kir mi je polin ka ke la ka kan ke ba ka nang wa da dan tin ware gitin la wan kur jene shaling no cha ga nang kana sar tan yen nang ka wa mi ka malakal ka panal ko to te so re ti gandial ka ti char yale ka and wo mi cha je no dong a jira mo milet mi chiro lo ten ba ji nang ka front line wa da dan tin wo tin bu yit kan ware so ko kije mo de yen ta ka ngitin chana ben ka dung Jonglei state dia je sia dia sia ngai kemenan to Jonglei state Jonglei state take a threat take a kor la dia talking right now dia je sia jangai bo security national security force jaga jagre which in media Japan jaga nang chika wa jel kan ka torbiele ti jandang jok truck ti dit te tiang ke denye wow can with me because we can content a lot team in shall Red Bell group they je chajeling Red Bell group jen group mi pai kamra re bon mi cha kamra kwar jani but ke pin cha kula ngach go kan chika kap ke first of all chika kap ke uniform ne chika kap ka mechi dit you know ka kan ba wa they been operating ka kor gon mi ber but tidialti cha gurno ba ka ngach even Dr. Regai ko kule la governor jen kan wuri shala kol manyanju ka shang te ka ne ka event to ne ti la Red Bell shuka ben den shuka maj be dwech ne kudien patel mi kana lat tel mi cha lara kan changa kel ka Red Bell la wa ken maj kana
ba ta mate ke letter mi kana gor ken red bell group ke bon red bell mo men tere wi ke jong le bor wa ka gad jana ti chare dal ken obi ken bi ken nyin ke kum of course lat ken no chicken dak guy cook chicken gor that is what is happening ken chicken gor kalat ken no ne ken bon mo cha ken ko bi kin nyin ke jaba ko jaba ma jo ken jaba kwala gad ken you know chirmana to re daran ko ne kon shalan wari ngai kon madan le rode no jaba mo je kori kelon nanga gad kon nanga wok no nekana do no tell me kon la about that ko tele dej mi cha form tele bon ki tene de we de kana ganga lo timiet ke tet ko ne tin right now chiane no chi dio je mi chinen jel ne bien touch chal ke red bell tiken ngai ti dit ka ken kep ken yo bane kapin ka do bran chalat ke jam kan yong mai kana ko ken mi chi ken lo gwa dan titin ba ji goron gwa da titino bi ken mo kerek be ko ken ngana donc bi ken ban pin a jene si akul ngano pan ga jene mi ka gwa de dan si korje to kam bien me to kor ke jene ne ken wa chi ga bere ngar ka gwa mi natin ngai ko ne wrestling la lat ke la na kwir jang la ken te ke sport me kana let competition mo jen gwa dan chi binten wa chora na gwa da money me cha wo kwa ka kep gwa da money ne de ko la national security ya to ku kana ngo churen mo mach chu ku churom ka national security officer ala SSPD amni no chu kan dia SSPD chu kan gana jen ku ila ne tama cha ne de konti la national security ana ngare which board ko bi ka which bi kana oga but ten so war ga ji kana gorje na gwa da mi kana do ne keni red bell group kwaja form ko ba community ba jaga lo shirkan ka community police officer ala community police no lo gang ken ne re wich re winiken gang ken ka kwinga ki kwi murleni but question no ne mi ken etimo gang ni po gang ni murleni gang kan oken gang kan eken ngumo ken mai doi ke je gwa me to kwarte ke tin ka chu kwar shu ke bit ke nyokan kwar kan commissioner me kan kana lat anyok chikaram kel mila rami mo mela kwer wildlife re wichin gini mi wala officer ko le la leader yen chikana nyoko mala chairman uk chugan nyoko mo kana pat no chuga yet ke ja anyok chigan nyoko yet bo ke SSPD up ne re wich ke chikan SSPD up chikan kana no michigan ite mo nyen ke SSPD up michigan team of form ko bi nyen na re wich ka bor ngum nyen kan ke de ke ja de ni kem yadi ke de ke chu nyen kaneten konti la morale ga kujimi so na me wana me a imaging group mi jena ka dolan kon intere which ke juba shit ke Michael Makwe cha jo la no jen ramkel milen ngwa ka pin ko ga de chelling no wa kan gor kan de kan kwar you know gor kan de kan ku mi tin tam de kan ka jo wadana chalat ke ja anyok di no ni ka chenge dan me cha ngaje no te mi chala red bell ponde Michael Makwe le chenga condemn kana jalat chenga tukra kana lep you know but cha video ti kan galat ka kor gwan min ci wo cha kan no lo wi min that kan te kan ke de ni ka pin ti kan ka mo ka meti dit no te goro miti to den de kan kamra shi bi ko nan tama shi jong le che te ke rik ti ngwane te ten another thing about ngaj and for the di cha nango kan de ni SSPD abaton te jel ka torbel ya nang jogo cha kan nang re wichin wi mi lo ba amen yam dio je cha ngaj ni ma kwaitu che jo che jela no ne en micha kene cheno ka apanal ka malakal ka mitiak jongle mitiak borone bo bor jo dana chalat en me dana chalat then ko pa jela te ka gwa da me ka ngai kona wuke zemen tamare wiki juba ka do badana loke da ka ma char ka je dio je kon ja te ni kiti kon lat rodien ka cha ngaji no outcome de chebe bena gwa ngai kana no do korba talk that is why they are sending forces jakan ka kabor ka jongle no but instead chinedin konti lan wer gwad menetin kelga kir no chane ko ken chaga muy ka match ka chaga muy ka yo ken ka dor shal ke nyirol dio je pan jaro tin ka ku nyirol nyirol kanti ano te ke ngwen de chare ya leka di chi wok chicken ko page no ka yut ka wa chi ga yit no ke ma kwa chut tenedin wan ka me pan che lat pan ka tai da ne cha lat ke je chitana chicken confirm no che tuok no che kor che tuok kam wer ka rodien kanide ti awa kanide cha tila GSPLA IG tin tekel ke kin me yadi wa kanide kontin wa ma kwaitut wa janga ka kuje mi lo chere mo lokano ba ma kwaitut ana ba wo gwa dan der wotin cha ne ti cha ko
the reason nan kwa keje medan ma kwa chu cha no de ja ko dere bit ke de dier kana da na ka nuori bugo ka mane ke helicopter wachi ma kwa tu che to che de le ma kwa tu cha je lut ko je ne go en ran mi ling raje me ma kwa tu cha je lut ko je ne go che ja ma kwa tu do te je ko jen te ka nuori te ko te ngwan te ngwen te ka mech te ngai ke den mat jen dia na ga je mi lop ga je ko jen ne guk dio je dung mi dong la roi lai chwa la de chwa jen de chu gwa de chu nga je no cha ro cha je lat den tel mi de lat ku jimi de nga je no take a power but dwal na ko di jen take de mi te je te la nuori de ko la no chire ge de ki nuori wayami so chicken wo ko lor bang la wo kan ko gwa na chicken nga je no chi nuori chi te kare so dwal na ko mu ko jen ba maj ba je yo chi dwal na ko ke gogde tene ngwala no ito ba ngundeng and all that no forget about that uri chala ma kwai tude dwal na ka je ko jen te ka je kwar jen ta dan dwal na ka je jin miti ga ne de kor to ga je no biga maj kana ngok biga maj kana yot ko chi ti gini kana lat ko biga nor kana gang ba je dil target anaten contin lan nor de kwikir mi yadi jen men yana tama ka yot cha ne de contin la tin de nyirol ngwana nyirol te lan nori jaga no we are pay jok na kula busy but yo ma chalat gwas me ramichi complain che no gwad mene che wenena a jene to panyo no korche to but kure me chi to ne tin content jen kan yirol kana ko kor gwade dan chi ngwene nuore ka yu chi ke jen chi go ki kan o kan kan yirol lo cha ko pe no e kwala lo ni ja to my understanding we je no me chi wono wala chi te ko gwada me why do you have to repeat the same thing kan ye je na re kur mi chi o dong cha ye kok ne tin kontila tila jam so ko jin ngai jeno damo okay damo mi che mo kere ko jin che o che go nang ko gon mi ber ka ngai jen tamo tinare kor bugo ke me dit go dan tikitin engu mi di le gor jeno bi jele ori ko na god mi te ga tikitin te man ko tikitin gwar nyet ga doli you know family ke liu katen bo ke ne sian ka jino le wu wi nyen ke mo kwa tun la no nuore kala free so nyo de gwan o jin ti ga jena de dien ka nga ka ku mi kin mi yati de ci kon na ke 2013 ka je kon nak bogo kon so ne de kon ti la ngwana nuori ka nyirol kanti me ci kana lat ke report sha no mi je ke mo gwa bitin ko de no nuori en ka benang ka yut ke de na de yan ma dio je che cha je lat ke gwa de dan itela kor de nga je no te ne yan kere kam no kun ke dungo but jo che ling long wa mar kama yut ke ne nyirol wa mar mi di no won chicken wo ke ni kan ka page and why now ngu milero den tama ajena shanga ni re ke juba and o chi konti ka eyewitness ati lo ke ring machar so whatever made ke jago bi ka father be ke na dilat whatever made ke no de kan ga da ka jamo intersection be ke na dilat gente ka rol ya len kon ketine so chi kon be surprise ki chi kon be ga jeno ngu mi chena ma to gwa da ngu mi chena ma to gwa ti diara ti la da ke te da gwante ran te ne ko kon kel ko kon la jalo no bana jogono jin le de mission do lot ka kon le de mission do community ko te ke kel ka kon nuerte la family de kala goro ken ba kala bena kot ke be kala odi brand bro le jon match mission dong cha je kok anu wo ngak ne to te ne lar no nuere tan ye lokan mal nuere chicken mal ken lok nuere they are number 1 in South Sudan te la mala jagor la kan nake be ken chicken jit taren chicken ne be jogono shari cha jala la kan ka pel we kedin kon shalat anyok baga nyok betray anyok again the same thing when kan were contil a politician because were begin to betray in the end of the day baga nyok mun nokaka ya ka e kwer mo gwa e kwer mtenene we should do something about all this mess ten kwa create way down so right now no more mi sure la which in me outcome there not yet but one thing and nyok je gwa the me go nene wachi kuma spela iwo male achikuma spela yo waken tintere wujin winemi ka yut dio je wa charen realeka ko bikanok dial bikan ko jogo ran cheling ko cha lado ne de ti ke ne ya kong ne ke chicken oktila community ka chicken ga de lo match no ka kanton ngai ke no tinare kur no chi chong wa chicken guru bikanok ro bikan ko jogo dial dio je ban report yen bikan non ko gwaden be dio je ban jeling ko gor ko ban tin dial ko let rodin ban ka ngajen no chika woni ngum ci oda lat ko kan ne dial kontin cha ok cha ganang cha ga lo jok wala kan ka lo jok den ban ka ngaj ka gwaden be ko ngai ko ne dial kontin lat ko rodin
kwana lunjo ka dung look doctor machar ame mit kon dial tin ka lip kon diale adio jen wala riu dan dial weekend odong ba jenung live and then bar madan le roda bana jenen but man bana ngai gwa da me live streaming charge look ken gur kono biken dial biken galat changat do badanan chala changai ke jangai kon diale wodi ala netin kon tin could testify key witness ke netin kon tin te kel ke ngade kon larno ke netin kon tin te kel ke kumkin mi yadit I've watched one of the video karam kel mi chirwach kwa kun mi jang ke nwar dio je jang roje to karabi bachanyo mo kwa je gor ka to ko ai ni alajen chala do nen chone te nyi ne ke re which kan nasir ajane ke as chi kuma spele ayo kon gwani ne ka tuk duel kel gwani ne ka tuk duel tele kuma spele ayo mi chukor chiete jene gwa ka tuk duel me chi tuk duel ngati no cha ka tiam chi tuk duel odin choro da mat me chi tuk duel odin choro da mat again kane de ti kana no gur kano de ne wo chire wujene ka nasir but kan jo mo kana ling ko ne chiner la ne nyi ke ne shang chi en first time bana nyi ntam no chikela no and kan ne de nyi ke ne a community chike de ni SPLA teleme nankaten dio je ke video mi cha share online dio dong mi che je dere nen ko cha gwich nyu de jeno jen kwala cholo no ne me target ne dakma machar first of all ko ba je weekend jen ta dan teten ko kan I witness ne dia de kon te roch beken del ben live beken blood but member you cha jang te kon te chi ku te cha kula nang ko imagine ne te kon te nang ka ke te nang ke din de kon e chicken re wit kan nasir te charen bar ko ulang ka charen bar re loka gwa de mi ku jimi dia je kon ne mi ku mes pila yune kene te kon te dong te kor dia je chi din de kon chicken de ken din ro chi ken chi cha ne na ko tan din me chi guru den bar chi me ngai kon ne me charen bar no shitanen chi ge ti ku ye chao ya o wo ke wo taram chi ko jugde ko ram chi ro de bar kan wore chi kana go la ko na ji no chere kelam juro de bar gwa kur ka bayile be nyoko moy ke jire gwa de melarana guje be chen den bar ro de ko dong che je chu liu gwa de mo den a chikana palwe kan jugo nuya jane to cha ko nang re wiki juba ko cha ka pel anyong ne de kon wo ke po ku mes pela yo chi kum kirmi yadi teleka meno bi ka kot a through coordination of SPLIO ko ngwa je da ne to ne jen ka community kene de ne SSPDF cha SPLIO cha ga de jugno yen ke yene tin kono tikariya kene de kono nakana no point yen en kirmi yadit ka men ngai kono no jen a tribalist leader la talk ko medan jo kono ga 2013 jo kono yo target gwas me ke 2025 mukul te kor la ro men tama non stop mane sherin yalla she ka use against Nuer community kene ka ngane ke kuma SPLIO kan ne ga te kon te kul we te chirurin kul bare we chikala da ne te kon nyin ka nei ka Nuer la ke local community ke ngwere ne ken so jenda na local anyo ngai kon diale no u kana gwanye ko cha uniform cha galat ne diala kur mi cha tugla do amuji ka mi dong cha je de mal just mi pen de la ponju pa kan gujo ne de kon cha uniform cha galat ken ko du uniform ne de ndigaten ti uniform polin ndigaten ti jel ka ko a combination ngai kon kor bel kana en wo yen ke yen ji SPLIO ngula yen mo SPLIO yi jen do mo karwade tel mu da dien me ja case me wala ka da ma char kan all the eyewitness ten kon lin kon ke e chak jen ba ka nget ka jamo tel mu la tuok mu de ten janga tuok to teleje ko ne ko gwade da ne gui kon me le ti dia rodin ke je cha ti dia cha ko pen ne lin kon ke ne ka jen pai do ke dan me be kor me ba to ta ye to ge je amene me chicken point ke me ya di respond jo jang ne team ko ba Nuer ba ka wo disam so na mo ke liu e mi cha plan ken ba chikul ben pelijan ram luga u dog medan che ben ka nasr che broy ka community dio je te ni ro wala nin jogol nin ngon ke jen 2024 edan me chi kur me che tuok ne kenya me ya tuok ka hali kan ne kon la SSPDF an kur edan e chi tuok che kon diale nen mene me cho ben no be community
kene de ne SSP dia ba buloñ marka a joja ngai kon diale me che ben chuna dol chwa gu jeno chwa jogo no man gune ya dine ti ka gerke national army abe ke a unified force anu kare wika ka nasr shuka agree chala no gwa ba jo lat kwar ne kir ba kir ba ojok then ba de den ba je deployed den mi chamat chama tuok ne kan ben tuok then ka pa diok chu koro de nyom tuok roda kam ngene korodien en bel diality to belka Dr. Machare jen ta coach je tok no Dr. Machare take for the chale SPLAIO Nuer Wai Army ngai kone chunkan la Nuer Wai Army chale ken Nuer Wai Army they do not have a base, they do not have salary, no, they do not even have basic training at which ang yeje ke dini no anyoken la je Caribbean only michika tre chicken nen ka community and no chichuri gaben ke chao ken chao mach ke cha gat ken cha page jaba and then we can kula wa they cannot on that moment Michigan situation you can no way go but kuma kirma yadit bele nuer bele kabang first of all as SPD mete ka nasser dio jelin kon diale kon lat krudin ne kenyam ken SSPDF tintie ka nasser ko ken chicken te wi yara dio chicken re rek la kula bene ken bugu ba ma bi kula lo re duare ni yo ken Mishran che mije ke lat gwasame cha kwanu den ke cha lan mi chor lut den baji beka baji yen baji nangre jimi baji udwach pen kana jal ne ti mola dorian bai pen jalan wena moni der ken china clash so no china yet ke jen na pai diogo mo chi new china yet na wal china yet boki Equatoria gon ko ken amene business ken de ni SSPD ap cha ga already ci jang kalat ko dio je sia ko cha ngaje ne mi tok wajane ci kan na ga men general mila ja ka tele mi cha la kin mi yadit changa dor mum de bana very important gwata me kanasa so target ke liu cha dia cha ko ne ke 2013 alo ajen ko da na ci chong wala ajen let kir mi yadit no mo wala then we won yamba ke den ko ne balat unless chana wake up ko ne shala nuare ke ne de continue beke jano de nuade kan ganang gwagwa ko shi konti kan nuar wew kene ti chajur ke yo so gor jano bokona careful bo ko tegare dan ka chicken deer peken go chai kam yo bumi jeg belat alo right now china ala dwal ko jin bumi jeg bi jalat achang munga jino bi jupal ala poli mela nuar je kula gang no wal ano cha bi pal den bi jin rami mo bro ya hut pan ta me chetel ka tan nuare jabat che yo chika ban kano china chika te taradian maybe dong chala ditka ke mi chitu ogoni or whatever mi chiro da la so che dizziness and dan te ko kon la kon te chiang mogwa de la kon agor bana na bana kanok bu ko da nok bani che jawo che gero ina jem nen yana tama la nuela ka kwa ke nyinga kamniken korodin so janda na to kon tam lo yo no ku ke win mon ku ke ne gerche mana la lelke but che gwa ka community Mila society midit mitene more than 4 million population made today tijek de kan ko goron buga beredian ka binar kujin wo kana ngane ngon kon long but yudan cha de ngaji no ngon kon kon gwini ku kon ko ngon dana me cha kon jago bana la ne titel bani ko de ci ko ngaji unity inte kon der mu gwa der jele doran de kon doran lat keje ba ci ko ngaji so mission me gor jeno de kon chartin do ngay kon pig dan la to kon wer kon dia la population te kon no kad jer kon ka doran dio je der go ko raina lese center ran jana te kon city first of all te kon center mi jin wi re doran te kon dul wal mi di de ngajo dul wal me dul wal wer mi di mi chala de wer dial and then de na ret ketin de god de ka nanga tin dong mi ci je talk no elzi condition ngay kon mi je dan tin te dial te ko kon ci kon dier ke ngade ka dul wal anyok dung dul gorka telecom university first of all we do not have that ko tidiale gere la latke telecom gote de kon nyin kon dialen kon ngon kon de kon kulatin la jen kon tan bana udur juri kon wi juri den bana education bana kulo jekten kon dulal bana kulo jekten kene de ti kati gan real ka pine ne ken ka kor gon bar jem la kon ane birit bu ko to but meto kon ke good health facility kati kon ke good doctors da lati professionally dia ojede dialde ka gore dwaran
And again, most important thing, mitu kon kanetimo to ganka kon to charia leka to chet ke dini to ganka community. Dio jeri diality de ka to. You know, a de dial kon and yarka kon de ka watch. But all this thing kuka apps and ki teleka ka kwiko telecon mat. So when you contact mat everything dio je bela possible ko be contact dan ban je turn around. But kajan government teme ten michalo 10 contact dan around ko ti dial chaka mess up and 18 content ka yo. Ne kon tiga yu akane de content cha golu den wa de tiga gwa ko gi ken no run mun waru kan tiga mat and then be yoki and to bigatel so jo me goro jano de janwa ya kel me chi to go yo ka kwi court case you know banaje linkel tiga jo me chalat gwasme ala James gade dak lampar chela do ne che jo jeno shiku me kirma yadit che Dr. Machar case the che binung live abaje le nen ke jen Friday me ajene na mo mi chi bitwok you know che jo mo che jalat ajene ko ne dial ko le jogo no ne Dr. Machar be bold statement be jamme ka wala ki be rach ne dial gur kan ode kan manana inshallah de Dr. Machar de kanelin but cha media dial cha ka ge tele media mite rey dolka ki gwalo gan wala ko ken dwal ken ko mishri Machar den misha right man de ling man bu pel tu da karwade gwege jo en wo match dere ke jako la ne de telot so jen mi loken no de Machar dere right gwege jen idea so ko kujamo mi Machar misha right now ke jen queen nasr incident mo dere kirmi yadi dere jago ko look bad long lo de ngaje no kirmi yadi tele mutu ko je you know ko ken diala kon teche yar peace agreement yal teje yarkin mi yadi ba mala time ke be je look ba mal time ba je look ko yeri Machar me chi simple thing bo dong de je lel behind closed doors mi kana gagar teme tele me gor kana balin wacha che de gwana no Machar por mi di jen gor ga jeno de je lel hybrid court ko de je lingane ideal ta dan en charing Machar cha yen ke yen Machar me be ke dublo at many point e kin mi yadi luga me to kontena wala ko testament de mu waje mu wejalat be kirma yadi be gwanten be kirma yadi be bena be rach be do be dan chi Machar chiri ke lat ke je be blan nyam na chi Machar karo da ba trial on so chana ngaje gwana me so michit na me bana ngaje no na ko den wale che bu life charge benen ne dial terambinen but bu kon men dan bu kana goriyo bana je jekel jo me gor jeno de je nyaka yekel ani gor jeno biat diali biaka nyaka ne ko ken ko gwada dan en wa video de dien waje no re gwasa meni dan bete kam be talk ban man dan le ro ban ji kula ngakel please mi jira mi dirit gwasa me gor jeno de channel de support de subscribe ko de dial ko ken kon la len gwasa me you know de kan chamala chu keji michi notification bell ci jetwan you know an biata kamal